Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi ja'ala min al-ma'i bashara faja'alahu nasaba wa sihha wa kana rabbuka qadira nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan ya ma'syar as-sabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj أنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه للوجاء. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya saudara Riki Ananda dikutukan. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelum saya katakan saya masukkan hati istighfar hati saya. Wassalamualaikum. Tak kala hari terbias indah,
telah terukir sebuah pertalian cinta kasih antara dua insan yang telah bersepakat untuk melanjutkan kisah kasih mereka ke dalam sebuah jenjang pernikahan. Sebagai wujud janji mereka untuk membentuk sebuah rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan abadi selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ricky Amanda bin Muhammad Tan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Uunr binti Rati, yang walinya mewakilkan kepada saya, dan engkau membayar mahar sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah Ta'ala. Saya terimakan yang ini satu kali diulangi satu kali untuk berlancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ricky Amanda bin Muhammad Tan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Uunr binti Haji Rami, yang walinya mewakilkan kepada saya, dan engkau membayar mahar sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah Ta'ala. Saya terima dikajau oleh mulia Haji Rami dengan mahar dan cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Oke, amin. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah.